te whei au ki Te Ao Mārama. Ko te ika whiro o te ao pāpaoho Māori, Derek Wooster, tērā kua huri ki tua o te ārai. E tangi apakura nei te ngākau I tawhiti nei, ki tērā rangatira, ki tērā pāpā, ki tērā tautōhito o te ao pāpaoho. Ko tā te whānau o Waipareira, mana tikanga Māori tonu e hiki ai ngā taumahatanga o te mate hinengaro. He matinga ke roto I te oranga, he oranga ke roto I te matinga. Koeni te whakaaro o te akamatua. Kaua e noho anake mo te māuiwitanga, mo te āhotanga o te mate. E nā manu korohi, e nā manu koroki, I rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko Derek Wooster Totorewa Wooster o Ngāti Mania Poto, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Maru me te Atiawa tērā, te kai whakahaere pāpaoho, kai tohu, kai kawe pūrongo, kai tuhi hoki, kua hinga. Hei ringa tō hanui no te reo tātake I ngā tau, nāna te huarahi I para ma te huhua o ngai Māori, motu a ki wāno hoki I te ao pāpaoho. Ina pō nei ia whiturangi tiai e whitu te kauma whitu tau tōna pakeke. I whānau mai a Derek Wooster I Otorohanga. Te mahi tuatahi he kura māhita. I te tau tahi mano iwarau whitu te kauma iwa ka tīmata te whakapakari iaia I roto I ngā mahi pāpaoho. E tangi apakura nei te ngākau I tawhiti nei, ki tērā rangatira, ki tērā pāpā, ki tērā tautōhito o te ao pāpaoho. Ka reo e ki o te ao pāpaoho Māori I te mea he whānui ana toronga ki te ao pāpaoho. Kaua ki ngā kaupapa Māori anake, engari tai atu rā ki ngā kaupapa whakangahau. Nānei whakarewa te kaupapa o marae, he tumu whakarae he kai tohu I te hōtaka me nā kaupapa Māori mō te whitu te kautau. Te nui wana mahi, engari ko te mea mau ana ki taku ngā kau, ko te wai haere atu a Derek ki te whakahaere I te whakahokinga mai o ngā taonga o te Māori ki Aotearoa. Arā ko ngā hōtaka whakangahau, ngā hōtaka a Billy T. James, a Prince Tui Tekama, nāna katoa ira I whakahaere I tōna wā. He maha ngā tau e mahi ana e roto I ngā hōtaka Pākehā I te mutunga mai, ko te tūhei māngai tuarua mo te tari Māori o te reo tātaki o Aotearoa, mai te tau 2000 mātahi ki te 2000 māiwa. He tuatahi hoki ki te whakapāho I ngā kaupapa pēnei te matatini, manu kōrero, nā tohu hākina kina Māori me etahi atu. Engari ko te tino kaupapa nui I puta ki te ao, ko te tangihanga o te ariki nui te ātairangi kāhu. Koina te kaha o tērā tangata, me ana mōhiotanga ki te whakahaere I ngā kaupapa nui o te ao pāpaoho. Koia tētahi I tīmata I te rōpū nā ho whakaari. He rōpū kai whakawairu ai ngā Māori e mahi ana I roto I te ao pāpaoho. Atu ki te kaupupuri pūtea, mo te Screen Directors Girls Fund o Aotearoa. Tērā noa nā mahi mā te iwi I waenga ia tainui me mania poto, I runga I ngā puari me nā kai whakakōpareihana kai tiaki whenua o te rohe pōtae o tāwhiao. Hoi anō e whakaaro nui tiana ia, tai atu ki tana hoarangatira ki a Dean, ki te ao pāpaoho whānui tonu. E tangi nei, e aroha nui nei ki aia kua ngaro nei. Hei a pōpō ka kawea tōna tūpāpaku ki hana tiki marae ki te kuiti takotoai. Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. Amoi mai rā e te matua, hoi anō kia hoki mai ki Te Ao Mārama. Ka pū mai te kōhuki me te mate hinengaro I hea. A ka pēhea hoki e whakangāwari ai. Ko tā te whānau o Waipareira mā te whaina tikana Māori ka mauri hoai nā mate hinengaro huhua e pēhinei na whakaaro me nā kare aro tō te tangata. Ka ia tāmatiti ana nā whakamārama.
Tupu te toi, ora te toi. Tua ka kamatua, hea ka tupua, hea ka tawhito, hea ka oranga whānau e. E pūrangi aho ai tēnā me tēnā, ki te katoa te whakaaro, me ona upoko tapu. It is a forgotten pandemic by some, but in Waipareira it's been a reality for us for 30 years. But what we have seen in COVID, first of all, is the number of rangatahi and our tamariki at school who have anxiety, who have issues with mental health as well. E ai kia Jason Pāhi o Te Whānau o Waipareira i tōna pakeketanga i te pātaone o Hoani Waititi Marae, i tagata whenua ai te tirohanga Māori ki roto i aia. Hotanga o te oranga hinengaro e whakaora i a tātou. Tēnei kaupapa e mōhiotia ana he matinga ke roto i te oranga, he oranga ke roto i te matinga. Koeni te whakaaro o te akamatua. Kaua e noho anake mo te māuiwitanga me te āhotanga o te mate, engari he kia whakaire toki ngā mea katoa heo. There's rongoa embedded in it that works in a way that we know upholds the mana of our people who are struggling with mental illnesses and so forth. So that is at the very heart of our solution. E mea ana te whānau o Waipareira, kia whakatō muri te haere whakamua, e ringa āwhina i te hapuri whānui te uru o tāmaki i ngā tūroro, kai mahi anō hoki. E ai ki te kāwanatanga, he kaupapa here tēnei, e tauwhiro tia i te tirohanga Māori, me ona uaratanga katoa. We can't work as Māori organisations in silos, so using that network to be able to support our whānau with mild, what we call mild to moderate stresses, that's trying to stop them from falling down the cliff essentially. So we need to catch them and catch them early. But we've got to take a whānau approach to do that. We can't just service the individual, we've got to look towards households. So doing it through partners here and for Māori and by Māori, I think is the key to this message. Ka hoki whakamuri ngā mahara a awerangi tamihere ki ngā rā I haukura ai te mana tangata. That is at the very heart of our solution. It is not just the one solution. There are so many different for Māori, by Māori mental health solutions on the ground that actually already work. They're actually already been happening on the ground, but this is the first time we're starting to see our for Māori, by Māori mental health kaupapa Māori solutions being acknowledged. Te mahoki o ngā kui I taua wā, ma te tepi te tahi whaia tino kā ki te hono tangata, ki te whakarite ngā whenua putano o tāmaki nei, ngā tohunga pera I a hoi padalamea, pita korewha, e rātu ngā toki o taua wā, I timata mai te rui o tēnei kākano I tupu ake he aka I tēnei wā. He ai anō kia Jason, ko te anamata o akamatua, he whakamō wai I te tangata I te ao nei. Tāmati tiananga, Te Ao Mārama. Ko whai wāhi a Blanche Morrow o Miere Kaiora ki te kapa hoko a te pirimia ki a Hitereria me tana whakanui I te whakatauna hoko utu kore I waina I a Aotearoa me Uropi e whakahaumaru wana I te tohu o te Miere Manuka pēnei ki tā wiwi ki te ingoa Champagne. He mokopuna a Blanche na Sana Murray, kai I tono Waisu 62, me tōna whakapono, ka ea te whaingo o taua kreme I tēnei o na whakatauna. Good morning, how are you? Kei te rā tuatoru o te hikoi a te primia ki a Hitereiria, e tūhono ai a Aotearoa ki te ao. This year has been an exciting journey for us as we launched into Australia with the support of NZTE and their Made with Care program. Kua whai wāhi atu a Blanche Morrow ki te hikoi nāna te pakihia kaiora, he ono te kau miliona tana miere ka tuku ki te ao. Kua riro mā tēnei hikoi e whakatairanga I tana pakihi me ngā mātauranga take hoki. I'm on this trip as part of the food and fibre sector for Aotearoa Māori business, and I'm really proud to be able to represent Māori business here in Australia. He moko puna ia nā Sana Murray kai kōkiri I te kehi Y262, ko te whai o taua kreme kia noho motu hake ai ngā taonga Māori. Kua huro ia I te whakatau mā te kirimana tau hoko hou I wainga I a Uropi me Aotearoa e noho tūturu ai te mana o te Manuka ki Aotearoa. Looking at her into the past and the
pain and endurance that she would have had to do, and our whanaunga who along that journey of Y262 to bring it to the platform that it is today. I know in my heart that she would be celebrating throughout the years that she knows that we worked hard to get to where we are today. Hakua ka noho mātāmua mai ko etahi take pēnei ngā tāngata e panai ana e te kāwanatanga o Waipareira e whanga ana te tira toru te kaumātahi te rahi ki te tomo I te rā ngai hoko o Waipareira. It's an emotional experience. It is a necessary one for us to start building the foundations upon which our rangatahi will continue in the years to come. Oh, was it 3 each? Forgive me, we're done. Ka haere tonu te hikoi nei ki te mutunga o tēnei wiki, ka tahi ka hoki atu ia ki ana whare pi ki te hāpua. Whatitiri te wake, Te Ao Mārama. Ko te ōhiti whakatahi whakarere kāinga hoki te karana ki ngā kainoho e 85 mano I New South Wales. Nā te a whākua wai puketia ngā pāpuni wai me ngā ara wai kia pakaru wai ngā ākau. Koe nei te tuawha o ngā waipuke ohotata I ngā marama te kauma ono ki te kāina o ngā tāngata 5 miliona. Ko tā Piremia Anthony Albanese, he pū te whakarauora ko tahi mano tāra te nui ka tukuna ki ngā pārurenga waipuke, hei tāpiri atu ki te pūtea tautoko aitua tuatahi. I te paina nā wāhi kāwanatanga I rua te kaumātoru, hei wāhi aitua. E whārau tāra ka tukuna hoki ki ia tamaiti ka pāngia e ngā waipuke. He tohu whakatūpato hoki kua puta ki ngā kai haerere, ka tāroatia o rātou haere I ngā tereina, whai muri I te tohe a te uni ana tereina, kia haere toru ngā mahi whakatika ara tereina. Kāra hoki, kāra hoki. Oi, te wai no nei mātou, kai te whai mā tēnā, riko nā mea, kai te rātaki wā, like Penrith, ki te taone tunga, right in Sydney, kai te sino mā te rātaki. O e rai mātou kai kunei kai roto Campbelltown ni. Ana ko mātou kai kunei, te nui nā kunei no, no roto Waitomo. So kua au heke haere te wai. So they're still able to move around. Toko rua nā kai kawe I te rerenga ko whiori BA ira rua ira whitu rima no Inia. He rerenga hou tēnei o te BA ira rua, te rerenga matua kua hora I te motu whānui. Kai te piki haere nā tūroro ma te korona, engari ko tā te kāwanatanga ka kore e hokia te taumata rama whero. Nā kai tua ake I ngā whakamatuatanga, kai te whakarite tētahi taiohi, te kauma 8 tau te pakeke no Ngāti Tahu Ngāti Whaua, ki te whanaatu ki kānata ki ngā whakataitai karoporo o Te Ao. Hoki mai anō. Akua tai te wā ki te whera I ngā kaupapa tōranga pū o te wā, nā kia huri tātou I nei ki te kai ārahi takirua o te rōpū kākāriki kia Mārama Davidson. Tēnā koe Mārama. Kia ora piata. Tā he rerenga ma te kōwhiori hou kua uru mai ki tō tātou whenua no Inia. Me mā harahara tātou? Tuatahi tika te kōrero ko te mea nui tiaki na te whakapapa, ai me wangawanga tātou no te mea ka kino haere pia tēnei ki te hauora o tō tātou iwi Māori, tō tātou kaumātua pakeke me ngā mokopuna katoa. Me whakaro tātou ki o tātou kaimahi hauora, ko tērā taku tino wangawanga I tēnei wā hoki, he tino pukumahi rātou I ā rā I ngā wahi katoa I tēnei momo kōwhiore no Inia no Te Ao katoa. Kia haunei ko tā te kano ārai mate he tiake I o tamariki, tō whānau me tō hapori. Ka tono hoki ngā kākariki mō ngā ārai kanohi mō te katoa, kaore uti mō te katoa. Nā te ahua nei kāre te kāwanatanga I te paku whakaaro ki te taumata rama whero I tēnei wā. Engari ki te hora wawe tēnei rerenga hou ki ngā hapori whānui, me hoki atu rānei tātou ki te noho here? Tērā pia mā te wā ka kite, tuatahi mo te kāwanatanga me whai I te mātauranga matatau,
whakarongo ki a rātou ngā tohunga hauora Māori, ka whai atu te whakataunga kaha mō te oranga te take. I tēnei wā noho haumaru tiaki na te hapori te whānau hoki, ka karanga anō mai te timatanga te ropu kākariki mō te mahere whakamahinga hei tautoko i ngā kura katoa ki te whakautu ki te raruraru o kōwhiori, mōhio tātou te kaha o te kōwhiori ki ngā kura, te hunga tamariki ka āwhina ngā ārai kānohi ki te whakaiti i te horanga o te kōwhiori, kei roto i ngā kura katoa. Anō ai kia hainei tōhato haina ngā ārai kanohi mō te katoa, kare uti mō te katoa. Nā kia huri tāua i nei ki tā wāhi, he raru nui nā waipuke ki poi hākena, he awake ngā rori i nei. Nō reira me pēhea te kāwanatanga o Aotearoa e tautoko i nā kainoho noko nei, e noho ana ki nā takiwā o wahiterere kua waipuke hia e te wai. Ai, tuatahi, ka aroha hoki e pauri ana hau ki te rongo ki te kite i tēnā ngā waipuke, kei te whakaaro mātou mō Waipareira. He tohu o te mahana hairetanga o Te Ao, he mahi kei te haere, ka heke iho ai te putanga o te hauhā. Pai i ki te premia i tēnei rā, he korero pai mō ngā tangata ngā whānau o Aotearoa e noho ana i Waipareira kei roto i ngā wāhi waipuke. Ka taia e rātou te whiwhi tautoko pūtea mai tēnei kāwanatanga o Aotearoa. I nāia nei he rite tonu ki ngā tangata o Waipareira pai tērā. Me mihi kātika kia koutou kia rātou ngā whānau kei Waipareira o Aotearoa i tēnei wā. Ka pai mārama kua pau te wā kia tāu e nari tēnā koe wau nā kōrero i tēnei ahiahi. Kia ora piata, kia ora tātou. Nā haiaha te kapa ōpango, te kapa kapona rānei, ko te kapa karopōro ke, kai te tirama mai ia rātau e whakarite ana mō nā whakataitai o Te Ao, ka tū ki Alberta, kānata a te marama i tū mai nei. Ko Joseph Lee Monsell o Ngāti Tahu Ngāti Whāua, tētahi o nā pōtiki o te kapa, i kōrero a muri wai hei ki te kaitākaro karopōro i o tautahi. Ahakoa te kaumā waru noa te pakeke o Joseph Lee Monsell, he kanohi kitea mo te motu. It's crazy, I still can't believe it now. When I first started playing, I didn't think I was going to go anywhere. And then when I saw my name on the team list, I was like, wow, what the heck? I made it to the New Zealand team. I get to represent my country, you know. It's such a good feeling. Mai te iti I Waimarie a Joseph ki te whaitūranga ki te tīma dodgeball. He tau tōhito ki te poiuka, kātahi ka kakamarau atu ki te whaitūranga. I come from a softball background, so that helps me in dodgeball. But like the power in the arm, you know, can bullet people with that throwing. Play the outfield position, so that helps even more. Ki tētehi o ngā ika āwhiro a Nick Whaga, ahakoa he tākaro hau kai te tūkaha te tīma putanua I Te Ao. All up, we've been to about 6 World Championships out of maybe the last 10. So we've had a pretty good showing of men's in the last maybe 6 years. Pretty exciting to get a women's team back this year, so we haven't had a women's team since 2016. I think this year we've got quite a few new people, so it's kind of hard to gauge where that's at, and also kind of COVID has held off the World Champs for a few years, so it's hard to gauge where other teams are going to be at. I nā he aha ngā wheako mo te dodgeball. A good dodgeball player is probably someone who's pretty nimble, has a good throw, good reactions. The main parts of the game are obviously throwing, dodging, but blocking, which is defensive playing, so you use a ball to basically protect yourself from someone throwing. So reactions from games like cricket, baseball, softball. He ai kia Joseph, ka hore anō te tīma kia eke ki pai o te rongonui. He oi anō tāria te wā e puta ai, he whakaute. My goal is to show people that dodgeball is a sport, more like, because people think of dodgeball, they think of it more as like a social thing you play for fun, but like show people that it's actually a sport that you can get into, and just try and make it established in New Zealand. Waimānea nuri, Te Ao Mārama.
Mō taku he te wi nā waimānia muri ki e tērā pūrongo kaua nā muri wai hei. Ki te tahi atu kaupapa, nā te nui o te hiahia i nā kaimahi Māori i te ao pakiwaituhi ahu tengi. Ara te 3D tērā e rua te kau piriona tāra tōna wāru, ko whakatūria tētahi akoranga pakiwaituhi Māori. Ara ko te wānanga o toro. Kei a Trent Doyle o te rito, te roa nāke o nā kōrero. Whakaaturanga i ngā pōhewatanga o te tangata. His name's Te Ao and he's like a guardian of whangurua, and some representations of him is as a stingray. The fishception took me 3 days and some long nights to finish. Yeah, it's a short turnaround. Ko Kauri Kingi rawa ko Terry Toxwood ētahi o ngā raukura o te kaupapa. Ko te aronga Māori o te kaupapa, tētahi o ngā āhuatanga i whakarata i te tokorua nei. I was working at a recycle centre in Raglan, for 5 years now. Yeah, I just felt a bit lost. So when the opportunity came up, I was like, doing that. Yeah, being surrounded by a Māori environment really made a huge difference. Like the support and the love was amazing. I runga i ngā taumahatanga o te mahi, me te wā o te noho here, I ua te whai wāhi atu ki te kaupapa. I have a son, and he was my reason to keep going. And whenever I was having a rough time at the course, I just personally wanting to provide for him in the future was a big reason why I kept going. Seeing our people do amazing things, and then for them to be there and be such good role models and really inspiring with their stories and their own experiences in this industry. Kua huri te aro a MBIE me Callaghan Innovation I Naia nei, ki te whai pūtea me te manako ka whakawhānuitia te kaupapa ki te tai rāwhiti hei tērā tau. A tai hoake nei ka te siro atu tātou ki te waiata āringa a tauira mai tawhiti a paumatangatanga. Nau mai anō, kia titironga ke tātou ki ngā tohu a tāwhiri mātea I nai nei. Kia tūpato koutou ki te Tai Tokerau I te patapata ia whakahora ki te rohe. Ko ia hei te ahiahi, ka keke ao ki tāmaki makaurau. Ko nehu te ua ki rotorua e ngariki tūranganui a ki wa he rangi paki ke. Ngā motu he haupā whakarua te pupuhi a tāwhiri. Heke hoki te whanganui ātara, ka whakakuku ake nā kapua pouri ki reira hei te ahiahi pō. Marire noiho te hau ki whakatū. He hau pā whakarua, pā ki hiroa, ara he hau nota I tā tērā, te matapai ki o tautahi. I tāhuna hau ina nahi nei me te makariri hoki, ka pērā hoki ā pōpō, ka māo te ua kōpata ki waihopai hei te ahiahi. Akati, koe nā tā Te Ao Mārama I tēnei ahiahi pō. Mo te whānuitanga o a mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupānga a Te Ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi ipurangi. Nā hei whakakapi te hōtaka, ko tauira mai tawhiti me tā rātou waiata āringa paumatangatanga. Atu ia mātou katoa whakaata Māori kia Māori ori te noho.
Pati pati, tauana